Lagar biasa nering laki ni ka mati ka ada. Bah, oh, tanya ki ke kelebuna. Hadir kelebuna kan? Ungguan. Eman gak diman si mati ka ada ni ke beni embu apa? Lah, sampean tu usah tanya ke gula, tanya ke ibu kelebun. Coba lihat data di Petra. Saya mati ka ada ring laki apa ring bini? Ring laki. Cek nggak dia bini ni tak mati ya laki namun. Tak usah bahas mati. Hari dia buksi dia je pakai pak kapi je punya Allah. Tak teka jadi ngaki kok. Ia mik kuturi. Ya jangan mungkin saja lama pada kepak kiri. Kan kulit penceramai cengunceng pada. Kulit saya yonceng pidato mun ke Petra, ke Kamal yonceng pidato, ke Mekasan yonceng pidato, mun Eroma ngidi ngaki pidato. Kulit saya pidato. Pantes ke musleh tu mana debu ke musleh Mekasan. Kulit kiai mun iluar kulit singa panggung kok. Kulit mun iluar singa panggung, karoma koceng kok. Dan nungguan. Lagar ring laki ni bendeng bini si banyak mati kada ring laki. Apa? Si pertama, ring laki ni ka banyak lekas tepan penyakit. Pulan mun beda apa? Ring laki ni ka pikir saja ku.